Egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu siyabingelela namhla abathandzekayo sisesontweni Cathedral yase All Saints eMbabane lebukeke ngubabe Dean Nhlanhla Advent Dlamini. Namhla ke kulilanga lekugcina enyangeni yeNkwekweti siphinde futhi sigubhe umkhosi lesubita ukuthi ngumkhosi wePentecost lekulisuku lapho sikhumbula khona kwehliselwa kwamoya oyingcwele ehliselwa ebandleni lebapostoli endlini lapho bakhona khona. Minyaka yonke ke siyawugubha lona mkhosi simbonge uNkulunkulu ngemsa wakhe nangelithando lwakhe nango konke lasendela kona. Inkonzo yethu ke bathandzekayo, inkonzo yesidlo letholakala ekhasini lelikhulu nakune encwadzini yenkonzo tifundvo tethu ku-lectionary noma encwadzini yetifundvo siyitholakala ekhasini se-42 bese encwadzini yethu yenkonzo siyitholakala ekhasini le-241. Nibona-ke bathandzekayo sesiguculile vele ngoba emavikini ledlulile esikhathi sekuvuka besiyimbathele timhlophe, kodwa namuhla kukhumbula ukuthi lilanga lamoya oyingcwele sesembathe sagucula ukuthi kube bovu lesikusebenzisako enkonzweni yethu. Sisaqhubeka-ke bathandzekayo nato tinkonzo tethu. Siyayicala ke inkonzo yethu bazalwane ngekuthi sihlabele liculo lelikhulu nemashumi lamabili nakune, likhulu nemashumi lamabili nakune, liculo 124. Sitawuhlabela ke amavesi lamabili ekucala bathandzekayo. Amen. Moya oyingcwele uzakethe nam, osekhanyisele enhliziyweni, siyakulahleka nxa ungenathi. Vuza izinhliziyo ezicelayo. Likhasi lelikhulu nakune. Aleluya, Kristu uvukile, impela uvukile. Aleluya. Ngosayibe nane, ayibe nawe futhi. Thomesani inkosi yithumisanini netinceku tenkosi. Akabonge uNkulunkulu yise nendodzana namoya longcwele. Alibonge ligama lakhe nyalo nanini. Kadunyiswe uNkulunkulu losezulwini, kube nekuthula nelothando kubantu. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikholeka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngeludumo lwakho Nkulunkulu somandla nababe. Nkosi indodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu mvana ya Nkulunkulu, mvudzana yeyise lesusadono temhlaba. Sihawukele wena losusadono temhlaba, sihawukele wena losusadono temhlaba. Yemukela kuthandaza kwethu wena lohlethi ngesekunene saNkulunkulu yise. Sihawukele ngobe kuwe wedwa longcwele.
koko konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Sithi sonzete kusimakathe sikhuleka kanye kanye sithi uNkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho olufihlelwe wena geza cabanga tinhlitiyo tethu ngikuphefumulela kude moya wakho ongcwele kuthi sithanze ngalokuphelele silidumise ngalokufanele ligama lakho elingcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Oh sisi hawukele Kristu si hawukele ngosese tilungiselela kuvuma tono tethu embe kwaNkulunkulu losithethelelako lophindze futhi ethembeke kithi asehlukanise netono tethu njengoba impumalanga ihlukene nentshonalanga asikhumbule ukuthi Jesu wathi wethanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nayo yonke ingqondo yakho nangawo onke emandla akho. Lona ke wathi ngumyalo wecala nalomkhulu nowesibili wathi ufana nawo uthi wona bothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule myalo lemibili kubambelele yonke imithetho namaprofeti. Nangabe ke umuntu onile sinemeli embi kweyise Jesu Kristu olungile nguye loyinhlawulo yetono tethu. Ngiyatithoba lokukhulu kebathandzekayo asivume etono tethu sitmisele ngalokuqinisekile ukugcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngemthando nangekuthula nabo bonke bantu. Siyavuma sinecala sikwenzilo kubi asinako ukulunga singasizwa ngusenze Nkosi senze Nkosi sibe mhlophe emehlweni akho sihanjisu moyo muhle endleleni yakho. Kutithoba lokukhulu siyakhuleka kanye kanye sithi Nkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta nangakwendile bekufanele sikwente ngenxa yendodzana yakho eyodwa Nkosi yethu Jesu Kristu sithethelele konke lesekwenzile sende sikukhonde ngegama lokusha kodele igama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lotsethelela bonke labaphendukanga ngeqiniso akasihawukele asithethelele etono tethu asikhulule kuto asimise asiqinise ekulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wanamuhla Nkulunkulu umnini mandla wonke umoya lovela ezulwini nangetilimite ngamalangabi wathululela moya wakho longcwele kubafundzi yokhela tinhlitiyo tethu ngenjabulo nemandla sithume sibe bofakazi besimangaliso selithando lwakho ngaJesu Kristu inkosi yethu lophila busa nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini.
Amen. Sitawuthola ke bathandzekayo tifundo tethu tanamuhla. Sicala ngesifundo sekuqala imisebenzi yabapostoli sahluko sesibili siyaqala ukufundza esahlukaneni sekuqala Acts chapter 2 verses 1 kuya ku 21. Ngesikhathi kufika lilanga la Pentecost babehlangene bonke ndzawonye. Bathi bethuka kwabe kuchamuka umsindo lomkhulu esibhakabhakeni. Wavakala sengathi kugusha kwemoya lomkhulu. Wagcwalisa yonke lendlu babehleti kuyo. Babonakala kubo ingehlengehle yemlilo kusengathi yetilimi letehlukana ekhathi. Tahlala emntwini ngamunye ngamunye bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele base bakhuluma ngaletinye tilimi njengoba moya wabapha kuphumisela. Akukhona emaJuda labehlala eJerusalema bantu laba besaba uNkulunkulu avela emaveni etiveni tonke temhlaba. Bathi kube kuvakale lo msindo tincumbi tebantu tabuthana ndzawonye amangala badzidzeka bonke ngobe ngulona lo wabeva bakhuluma ngelulwimi lwakubo. Babutana ngewethuka nangekumangala bathi kanti akusibo baseGalile bonke yini labantu bakhuluma kanje? Pho kwenziwa yini ukuthi sonke sibeve bakhuluma ngetilimi takithi? Siphuma ePhathia, eMedia, nase-Elamu, eMesopotamia, eJudea, nase-Cappadocia, ePontusi, nase-Asiya, eFrigia, nase-Pamphylia, eGibhithe kanye nasetifundzeni taseLibya nase-Sirini. Kanti labanye bethu baphuma eRoma, emaJuda nebetive labaphendukele enkolweni yemaJuda kanye nalabanye bethu baphuma eKrete nase-Arabiya. Kodwa sonke lapha sibeva ngetilimi takithi bakhuluma ngemisebenzi lemikhulu yaNkulunkulu. Basamangele badzidzekile babutana bodwa ukuthi kusho kuthini lo. Kodwa labanye bahlekisa ngawo lamakholwa bathi lo bantu badzakile. Kodwa Petro wasukuma kanye nabapostoli laba bal-11 wakhuluma ngelivi lelikhulu wathi sive semaJuda nani nonke lenakhe eJerusalema. Yatini lokhu bekani indlebe ningilalele kahle laba abakadzakwa njengaloku nicabanga nini. Empeleni kusekuseni ngeli-hour lemfica. Kodwa lokhu nguloku lokwakhulunywa ngumprofethi Joeli nathi uthi uNkulunkulu nakule ngiyawuwenda ngetikhathi tekugcina. Ngiyawuthululela moya wami kwabo bonke abantu. Ndotsana namadodzakati enu ayawuprofetha, emajaha enu ayawubona imibono, emakhehla ayawuphupha emaphupho. Yebo kulawo malanga ngiyawuthululela moya wami etincekwini nasetincekwini tami tiyawuprofetha. Ngiyawukwenda timmangaliso etulo esibhakabhakeni netibonakaliso emhlabeni phansi, ingadi nemlilo nekushunqa kwentuthu. Ilanga liyawuba mnyama, inyanga ibe bovu njengengadi lingakefiki lelo langa lelikhulu nalelimatima lenkosi. Labo ke labayawulibita libito lenkosi bayawusinziswa. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Sitawuthola ke bathandzekayo lihubo lethu lihubo lelikhulu nakune 104. Siyaqala ukufundza isahlukaneni semashumi lamabili nesithupha siyogcina isahlukaneni semashumi lamathathu nesithupha. Lihubo 104 26 kuya ku 36. Awu simakathi mayiminyeni imisebenzi yakho yonke uyende ngekuhlakanipha. Umhlaba ugcwele idalwa takho naluya lwandle lolukhulu nalolubanti loluphethuka tintfo umuntu langeke akhone kutibala, tintfo letiphilako letincane naletinkulu. Nansiya imikhumbi intshweza kulo nemikhoma lokayenda yajakathula kulo. Tonke letidalwa tibheke wena. Uthi utiphe kudla kwato ngesikhathi lesifanele. Utipha kudla tidle. Nawuvula isandla sakho teneliswa ngetintfo letinhle. Nawufihla buso bakho tiyethuka.
nawuthatha ukuphefumula kwato tiyafa tibuyele eluthulini. Nawuthumela moya wakho tiyadaleka, hlumise kabusha imvelo yemhlaba. Sengathi ludumo lwasimakathe lungema kude kube ngunaphakathe. Sengathi simakathe akathokota ngemisebenzi yakhe. Yena lothina akabuka umhlaba uthuthumele, atsinze inthaba tibhunye. Simakathe ngiyakumhlabelela yindzi ngisaphila, ngiyawudumisa uNkulunkulu wami ngisaphila lapha emhlabeni. Sengathi kuzidla kwami kungamjabulisa, ngiyakuthokota kusimakathe. Akuthunyiswe uyise nendodzana namalo ngcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sithole sifundo sethu sesibili lesiphuma encwadzini leya kubaseKorinte, incwadzi yokuqala leya kubaseKorinte sahluko se-12. Siyaqala kufundza esahlukaneni sesithathu. 1 Corinthians chapter 12 verse 3b. Futhi kude umuntu longathi Jesu uyinkosi ngaphandle kwemuntu lona moya longcwele. Kukhona tiphiwo temusa letehlukene, kepha munye lowo moya. Kukhona imisebenzi leminyenti lehlukene yokusitana, kepha yinye leyo nkosi. Kukhona imisebenzi yemandla lehlukene, kepha munye lowo Nkulunkulu losebenta konke kubo bonke. Lona lo uphiwa lokubonakalisa moya kuze sakhane. Lomunye uphiwa ngamoya livi lekuhlakanipha, kepha lomunye livi lekwati ngaye yena lowo moya. Lomunye ukukholwa ngaye lowo moya, lomunye tiphiwa tekuphilisa ngaye lowo moya munye. Lomunye kwenta imisebenzi yemandla, lomunye kuprofeta, lomunye kwehlukanisa imimoya, lomunye kukhuluma ngetilimi, lomunye kuhumusha tilimi. Konke lokho kusetshenzwa nguye lowo moya munye, ababela ngulowo nalowo njengekutsanza kwakhe. Njengoba lemtimba omunye kepha unetitfo letinyenti, naloku titinyenti nje kodwa tingumtimba munye, unjalo-ke na Kristu. Live lenkosi leli. Akabongwe Nkulunkulu. Sitawubuyela kilo hubo lentulo lethu lelikhulu namashumi lamabili nakune 124. Sihlabele livesi lesithathu nelesine. Liculo 124 verses 3 and 4. Moya oyingcwele woza kithina, wenze simazise ongomkholole, siholele Nkosi komhlengi wethu, sifumane kuye intethelelo. Nkosi ayibenane, ayibenafotse, lalelani tindzaba letinhle nekulandzisa kwaJohane longcwele. Sahluko semashumi lamabili siyawucala kufundza esahlukaneni selishumi nemfica. Akathunyiswe Kristu umsenzese wethu. Wathi kusihlwa kwangalelo sonto bafundzi bakhe batikhiyele endlini ngokwesaba emaJuda. Jesu wafika kubo, bambona seme emkhatsini wabo, wathi kuthula akubekeni. Asababingelele babakhombisa isandla takhe nemhlubulo wakhe. Bafundzi bakhe bajabula kakhulu nabayibona inkosi. Jesu waphinza futhi wathi kubo, kuthula akubekeni. Njengalokhu Baba angithumile mine, nami ngiyanithuma. Wathi kube asho njalo wabaphefumulela.
wathi, yemukelani moya oyingcwele, noma ngubani lenimthethelela tono uthethelele, kanti futhi noma ngubani leningamthetheleli tono akakathethelelwa. Nali-ke livangeli la Kristo, akabonge Kristu inkosi yethu. Sisho kanye ke bathandzekayo, sivumo selikholo senasi. Siyakholwa kuNkulunkulu munye, uyise somandla, umendiwe elizulu nemhlaba, nako konke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kuye inkosi yinye, Jesu Kristu, ndodzana leyodwa levele uNkulunkulu, vele kuyise embi kwetikhatsi tonke. iNkulunkulu vela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kuko kukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo, leyavela ngentiwanga, sicu sayo sinye neseyise, lokwentiwa ngayo konke. Lehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu, naye kusisinzisa, yabanyama amandla moya ongcwele kuye intombi Maria, yaba ngumuntu, yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu, kubusapho nje uPilato, yahlupheka, yafa, yabekwa elibeni. Ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu semibhalweni, yenyuka yaya ezulwini, ihle tingesenene seyise, yawuphinze kuye ngelithumo, ekwehlilela abasekhona nalabafile, umbuso wayo awuye kuphela. Siyakholwana kumoya ongcwele lweyinkosi lophilisako, lophuma kuyise nendvodzana, lophongwako adunyiswe kanye neyise nendvodzana, lwashumayela ngabaprofeti. Siyakholwana kulo libandla linye elingcwele elikatholika lebapostoli, sivuma umbhaphathiso munye wekuthethelela tono, sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letitako. Amen. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We bless your name, we bless your name, Almighty God. We bow before you. We glorify your holy name. Yahweh Lamaka. We glorify your holy when Yahweh Lamaka. Siyanivusela bathandzekayo ekuseni namuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, kungilolu suku lwaPentecost, lalapho sikhumbula khona kwehla kwamoya oyingcwele ehlela ebandleni lasemakadze, kuze ukuthi liphiwe emandla ekwenta umsebenzi waNkulunkulu. Lelanga ke bathandzekayo laPentecost lendeka emva kwamalanga la-15 emva kwelisonto lalapho Jesu Kristu avuka khona ekufeni, lesathi ke thine ngo-Easter Sunday noma nge-Resurrection Sunday. Uchamuka ke Pentecost bathandzekayo asaveta kuphetha kokujabula nekuthokoza lokube khona ngesikhathi sekuvuka, lapho besimemetela khona ukuthi Jesu Kristu uvukile. Njengoba sathi nje bathandzekayo ukuthi kuleli viki leliphelile ngalesine besimemetela ukuthi Jesu Kristu wenyukile wahamba waya ezulwini. Namhla ke bathandzekayo simemetela ukuthi uvukile, simemetela ukuthi umehlisile moya wamehlisela kubantu bakhe emhlabeni. Eligama ke bathandzekayo la Pentecost libuya ke esiGrekini, lalapho khona ke sifunza ngeligama lelisho ukuthi emashumi lasihlanu noma kwemashumi lasihlanu. Likhuluma ke bathandzekayo ngelanga lelishumi nesihlanu emva kweliphasika,
njengoba sawukhumbula ukuthi Easter sasidumisa sibonga ngokuthi nali liphasika leNkulunkulu lentiwe lalapho Jesu Kristu avuke khona ekufeni. Sithi ke bathandzekayo kuyinqubo yemaJuda lekokuthi lendzaba yekukhishwa eGibhithe yabo yekokuthi babe neliphasika bahamba baze bafika esigabeni sokuthi emva kweminyaka le-15 bese baba nekuthoko emva kwetinsuku le-15 baba nekuthokota nekujabula lalapho babita khona ngokuthi lena yinkonzo yekubonga lokukhulu, inkonzo yekudumisa uNkulunkulu ngokuthi sesengcile esikhathini seliphasika sesiphinde futhi siyaqhubeka nempilo yethu. Uma ke bathandzekayo ufunza livi laNkulunkulu uyafunza unake ukuthi diningi itinto letikhulunywako ngama-15 siyayisimbitela okunye sithi ijubilee lokubebetela kukhululeka. Nalapha ke kwangathi kwabe sesekuba nekukhululeka ngoba Moya Oyingcwele wabe sewuyehla kwehlela abafunzi labe basolo batifihlile ekamelweni lelisetulu. Kodwa sitshela ukuthi wathi nake fika Moya Oyingcwele bafike kwaba nemehluko etimpilweni tabo bazalwane. Njengoba nathi nje bathandzekayo uma Moya Oyingcwele asafikile kithi uyafika awede umehluko. Amen. Koningi lapho kukhulunywa khona abathandzekayo ngalo suku lwePentecost akusho ukuthi lo suku lolu mhlambe lwafika lwavela ngenxa yokuthi ngalelo langa kwafika Moya Oyingcwele, kodwa lo suku lwePentecost bevele lukhona, lungumgubho, lungumkhosi lomkhulu. Utakuthola ke lokho nawufunza encwadi yaDeuteronomy isahluko se-16 livesi lemfica, uphinde futhi ukuthole nawufunza incwadi yaLevi isahluko se-23 livesi le-16, uphinde futhi nawufunza incwadi ya-Exodus isahluko se-23 sivesi lakhona le-16, phinde futhi nawufunza incwadi yaNumeri isahluko se-28 livesi le-26, ugcine ke uphinde ufunza incwadi yakhe Exodus isahluko se-34 livesi le-22. Ngiphinze ke leti fundo bathandzekayo. Deuteronomy chapter 16 verse 9, Leviticus chapter 23 verse 16, Exodus chapter 23 verse 16, Numeri chapter 28 verse 26 na Exodus chapter 34 verse 22. Uma sibuka ke bathandzekayo umsebenzi waNkulunkulu eBhayibhelini kuba ngathi uNkulunkulu wathi ngalesikhathi sekuvuka nangalesikhathi sema-15 ufuna ukubuyisa umsebenzi lomusha emhlabeni lese ushicilelwe nganaleli testamenti lelisha leselentiwe ngaKristu. Kitoto timbili letindzaba leya yeliphasika nalena ya Pentecost siyafunza ngokuthi uNkulunkulu wenda inguquko lematima emlandweni webantfu emhlabeni. Ekuqaleni sifunzile ukuthi ngesikhathi seliphasika nalapho amaJuda abagubha khona umkhosi weliphasika wawo odwa waqhamuka uNkulunkulu wena Jesu Kristu waba liphasika lethu sonke, wathatha ingadi yakhe wayibhoqa etimpilweni tethu sonke kude kokuthi sikhululwe ekufaro losono, sikhululwe etonweni, sikhululwe nasekufeni, siphiwe kuphila lokuphakathi. Ubuyeke uNkulunkulu waphinze walithatha iPentecost wathi nakilo uguqula ushicilela into lensha ngokuthi akusasiko nje kujabula nekuthokota kuphela kwamaJuda, kodwa uthi uNkulunkulu uzofuna kube kujabula nekuthokota kwetive tonke. Kungako waqhamuka walenda losuku lwePentecost nalelisuku lwekuvuka wakhetha kwenda letinsuku leti esikhathini lalapho abantu bebaqhamuka etindzaweni letiningi temhlaba bede eJerusalem bade ugubha yona lemikhosi le. Kwakungasiswa siphosiso bazalwane kuthi uNkulunkulu akhethe kuwena lomkhosi ngalesi sikhathi, akhethe ukuthi ende lo msebenzi wakhe wekuvusa Jesu nekuletha moya. Bekafuna ukuthi labantu sebakubonile lo msebenzi waNkulunkulu bahambe baye emaveni abo bayetindzaweni la babuya khona bafike bayimemetele lendzawo. Siyayikhumbula indvodza yaSimoni, indvodza yaseSayirini, le iSayirini siva kahle ukuthi kwakuyindzawo lebeyiseLibya eAfrika. Siyabona ukuthi vele abantu bebakhona bachama endzaweni letiningi bafike bayibona lendzawo.
ya Jesu Kristu yayobethelwa esiphambanweni. Bafika bayibona lenzaba, bayiva lenzaba ya Jesu Kristu avukile. Baphinza bayibona lenzaba yamoya oyingcwele atheliwe tikwe bafundzi balishumi nakubili kodwa sitshela ukuthi bakhuluma tilimi bantu bebaqhamuka etindzaweni letiningi letahlukahlukene bonke babeva bafundzi bakhuluma ngato leto tilimi emva kokuba moya oyingcwele asafinyelele etikwetimpilo tabo bathandzekayo. Siyabona ke bazalwane ngokuthi bantu labaningi bakhona ukuthi bafike bayibone insiziso yaNkulunkulu bese bayaphuma bahamba baya emaveni abo sebawumemetela letindzaba letinhle tekokuthi Jesu Kristu uvukile namoya oyingcwele wehlela kubantu baNkulunkulu. Lenzaba ke bathandzekayo ya Pentecost noma ingaveli mhlawumbe letimfundo lesitijwayele kodwa masithatha leli Bhayibheli sithatha letincwadzi letingajwayeleki letiseceleni letabekwa eceleni sithole incwadzi ya Tobit nencwadzi yesibili yaMakhabhizi siyathola ukukhulunywa ngayo lenzaba ya Pentecost kuleto tincwadzi. Kepha ke siyathi futhi ngekwemlando ukuthi lenzaba Pentecost le yindzaba bathandzekayo lebeyivele ikhona kungumkhosi logujwa amaJuda. uNkulunkulu ke wakhetha ukuthi akumasabi ngomkhosi wamaJuda kodwa kube ngumkhosi webantu. Lalapho amaJuda aphuma khona eGibhithe thina siphumile ekufeni saphuma nasesonweni sangena ekuphileni lokuphakathi ngaJesu Kristu. uNkulunkulu ke bazalwane waletha ukujabula nekuthokota lokusha ngalo Pentecost lesifunza ngayo ngoba sitshela ukuthi ngetulu kwetinkulungwane letintathu tempantu taphendvuka tasinziswa emva kokuba moya safikile kubafundzi wabaniketa sibindzi sekukhuluma nebantu. Siyafunza ke bazalwane ngokuthi moya nasafikile uyasinika emandla sibafundzi baJesu, uyasinika emandla sibalandzeli baJesu ngokuthi sikwati ukukhuluma, sikwati kwenda umsebenzi waNkulunkulu. Ngakho umuntu othi wena na ungamemukeli moya waNkulunkulu, ungamlaleli moya waNkulunkulu, utawuwenda njani lo msebenzi waNkulunkulu? Sifundo sesibili ke bathandzekayo sisifundzisa ukuthi bukhona bamoya oyingcwele empilweni yeMkristu imqoka kakhulu kuze ukuthi umsebenzi welibandla utawuhlanganiseka kahle wonke. Lithi leli Bhayibheli siticule tehlukahlukene sifanana nemtitho temtimba kuKristu siticule tehlukahlukene kodwa letitho noma tiyehlukana uthi isandla lesi ngumkhono lona lunyawo ludvolo kodwa tihlanganiswe ndzawonye kuze ukuthi kwakheke lo mtimba. Kuthiwa nathi sihlanganiswe ndzawonye sase siphiwa tipho sase siphiwa imisebenzi sase siphiwa kwenda tipho letahlukahlukene kuze ukuthi sihlanganise konke sakhe ibandla laKristu. Ngabe wena ibandleni yini lo yendawo, yini lo ihlanganisako, yini lo yakhako, uNkulunkulu usebenzisa kuphi kuthi libandla lize lihlanganiseke? Mhlambe nje wena umlaba abasetshenziswa ngisathane ngokuthi libandla libhidlide, ulethe intondvo, ulethe kuhleba, ulethe kwenyanyana, ulethe kuganga, ulethe kweba, ulethe kuhlukana emkhathini kwelibandla. Gcwaliswa ngamoya oyingcwele namuhla, wemukele moya oyingcwele waNkulunkulu kuze ukuthi utawukhona kwenta imisebenzi lemihle yekwakha nekuhlanganisa libandla kuze ukuthi umthandazo lesihlale siwuthandaza ukuthi umbuso wakho wawude, inthando yakho yendiwe emhlabeni njengasezulwini yendeke etimpilweni tethu. Umbuso waNkulunkulu ude kithi nenthando yaNkulunkulu yendeke etimpilweni tethu bazalwane. Moya oyingcwele kuphela lotawusipha amandla ukuthi sikwati ukwenda lokho. Moya oyingcwele kuphela lotawusipha lokukholwa lotawukwenda kokuthi tenteke letinto empilweni tethu abonakale moya akhona ngekhathi kithi. Evangelini ke bazalwane siva Jesu la nakasabuya savukisile ekufeni uyavela emkhathini wabafundzi bakhe njoba sisho sibane kwesaba bativalele ekamelweni uyafika uthi kuthula abekile. Maye kuthula lokufika kubazalwane kulethwa uJesu, kulethwa moya oyingcwele empilweni yeMkristu. Kuyathokozisa, kuyajabulisa. Uthi ke Jesu bafundzi bakhe kuthula kube kini, yemukelani moya oyingcwele bese niyahamba niyawusebenta ngoba thandzekayo lo moya oyingcwele asimemukeleli ukuthi sitawugidela gideka, sitawujabula nje sithokote, sikhulume ngetilimi esikhile basayesene kodwa semukela lo moya oyingcwele ukuthi sitawuhamba siyawuwenda umsebenzi wasimakadze, siyawuphakamisa umjeka wasimakadze eveni nasemhlabeni. Manje wena ucabanga ukuthi utawukhona kanjani uyihamba lendlela yeKristu moya oyingcwele angekho kuwe?
ngeke bathandzekayo sikhone nakangekho moya. Ombiye baKristu namuhla ayesaba kusebenta, ayesaba kodwa umsebenzi kaNkulunkulu. Ngani? Ngoba lo moya oyingcwele awukho, awukakheki la ngekhathi, awukatinti wahlala la ngekhathi kibo. Babemukela baphindze bagijimele sono, baphume bakhweshe umoya oyingcwele baphindze balahleke. Uthi ke uNkulunkulu asigcwalisweni ngomoya oyingcwele bathandzekayo. Kuze sithi ukhona kuhamba siyoshumayela livangeli. Asifundzeni kumcela moya wangcwele waNkulunkulu ukuthi ube ngekhathi kithi. Uthi Jesu Kristu indvodza noma babe lo nenhlitiyo lembi noma abantwana bakhe bacela inhlandi akahamba ayokufuna inyoka abanike yona, nabacela simba akahambi ayofuna elitsha abanikete yona, kodwa ubaniketa lokho labakucelayo. Uthi ke uNkulunkulu wethu maye ulunge kakhulu yena, nasicela moya oyingcwele ngeke aze asalele ukuthi simthole. Sitamthola moya oyingcwele bathandzekayo, sihambe ngaye, siphile ngaye, ngoba uNkulunkulu umdalele ukuthi vele uyawuba khona empilweni tethu, nguye lo awusihlanganisa singemaKristu, nguye futhi uyawusipha emandla kwenta imisebenzi kaNkulunkulu, kube nguye lo siphonzisako endleleni yethu yokukholwa. Siyamdzinga moya, bawungenaye moya khohlwa kokuthi utayihamba le ndlela yasimakathi. Ngakho bazalwane, asifuneni iPentecost yethu, sifune nathi amalangabi avutha etiwethu inhloko tethu, ngoba nakavutha lamalangabi atawuguqula kucabanga kwakho, aguqule kwenta kwakho, aguqule kuphila kwakho, akwende ube ngumuntu waNkulunkulu, umbuso waNkulunkulu ude kuwe, inthando yakhe yentiwe empilweni yakho, ngoba moya oyingcwele utawukupha amandla, moya oyingcwele utawukwenda ukuthi ukhone nanathi tinto lohlala uthi mine angikhona. uNkulunkulu ngamoya wakhe lo ngcwele utawukwenda ukuthi ukhone kudenda lento dingo. Ngakho bazalwane, asifundzeni kumlalela moya lo ngcwele, sifundzeni kufunza lokula sifundisa kona, sifundzeni ngokuthi futhi sihlanganiswe sibe munye ngaye lo moya lo ngcwele waNkulunkulu, ngoba uthunyelelwe thine kokuthi siguqulwe sifanane naKristu ekuhambeni kwakhe, kude ukuthi nakavubuya nakavela abonakala sifanane naye, sesihamba siyawubusa engona phakathe. Amen. Siyabonga ke bazalwane, sitawuqhubeka ke nemithandazo yethu. Imithandazo yethu ke namuhla bazalwane sitawusebenzisa lelithani khasini lemashumi lasikhombisa nakuthathu. Sitawusebenzisa ke lokuvuma sitawusebenzisa ekugcineni kwaleso naleso sigaba lesihambisanako salelithani. Nitawulandzela nje bathandzekayo. Umthandazo wekusonzela kuNkulunkulu. Nkulunkulu babe mdali welizulu nemhlaba, Nkulunkulu ndvodzana mhlengi wemhlaba, Nkulunkulu moya lwengcwele mmeli nemeluleki, botsathu lobungcwele lobubusisekile lobudumisekako, lobutingcobo letintsatfu kuNkulunkulu munye, sihawukele. Thandazo licela kukhululwa. Nkosi ungatikhumbuli tiphosiso tethu netabo babe, siyekele Nkosi lelungile, siyekele thine bantu bakho lo abahlenga ngengati yakho lencabile, kubo konke bubi nekulimala nekona nekuhlaselwa ngisathane nekuthukuthela kwakho nakuko kubhujiswa lokuphakadze, kuko kufiphala kwenhlitiyo nekutikhukhumeta nekutendisa nemona nenzondo nelunya nako konke kungalungi, kuko kuhlobonga nekona netinkohliso temhlaba netasathane, kuto tonke timfundziso temanga nekukholwa lokuphambene nekuhlubuka nebulukhuni benhlitiyo nekudzela livi lakho lemtsetfo wakho, kuwo umbane welitulu nemlilo nesiphepho nekutamatama kwemhlaba netikhukhula newomisa welitulu nendlala nesifo lesibhubhisako, kuko kucindzetelwa nekuhlebana nekuvukela umbuso netimpi nekubulala nekufa lokutumako, sekholole ngoselelungele. Thandazo losikhumbuta emsebenzi waKristu losinzisako, ngemfihlakalo yekutitsatsela kwakho buntfu nekutalwa nekukhuliswa nekulalela nembhabhatiso nekuzila nekulinga kwakho,
ngekufundzisa kwakho ngemavi nangemisebenti nangetimangaliso takho temandla nangekumemetela kwakho umbuso welizulu ngebuhlungu netithukuthuku takho tengati ngesiphambano sakho nangekuhlupheka nangekufa kwakho lokuncabile nekungcwatshwa kwakho ngemandla ekuvuka kwakho ngekwenyuka kwakho lokudumisekako nangekuta kwamoya lwengcwele ngetikhatsi tonke tekulingwa nekuhlupheka ngetikhatsi tonke tekujabula ngesikhatsi sekufa nangelilanga lekwehlulelwa sikhulule ngoselelungile imithandazo yekucela yamukela imithandazo yethu Nkosi uNkulunkulu wethu sive ngosilelungile busa uconzise libandla lakho elingcwele uligcwalise ngelithando neliqiniso uliphe bunye lokuyinthando yakho siphe sibinzise kushumayela livangeli emhlabeni wonke nekuthi seletive tonke abafundzi bakho khanyisela ababhishobhi bonke bapristi badikoni bashumayeli ngeliqiniso lakho baconzise kude kuthi ngekuhamba kwabo nakufundzisa kwabo balimemetele livi lakho baphe bantu bakho umusa wokulalela nekumukela livi lakho kude balithole balilandzele lubito lwabo ngeliqiniso bathele tithelo tamoya babuyise bonke labalahlekile bakhohliswe endleleni yeliqiniso qinisa labo lababambelele enkolweni yebuKristu udvudvude welekelele labo lababuthakathaka uvuse lukholo lwalabo labawile umshaye esathane aze abe phansi kwetinyawo tethu sive ngosilelungile conzisa abaholi betive endleleni yekuthula nekulunga khanyisela uconzise babusi bethu ubaphe ukuthi bathembele kuwe bafune ludumo nebukhosi bakho dinika inhlakanipho levela kuwe tonke tiphathimandla emajaji nabomantshi ubende ukuthi behlulele ngemusa tiphe tive tonke kuthula bunye nekuvumelana uphe bonke bantu ukukhululeka kuhlonishwa kudla nendzawo yekulala sive ngosilelungile sifundzise kusebentisa lokuvela emhlabathini sikusebenzisele ludumo lwakho sende kuthi sabelane nalabanye losipha kona ngeluthando lwakho khayisele ngamoya wakho bonke labafundzisako nalabafundzako basite ubathuthude labanesidunge nalabagugile labafele labasetshenziswa madima nalabacinzetele sekela uqinise bonke labadzinzako nalabo labangawutholi umsebenzi noma labaphelelwe ngemandla uvikele labo labasebenta etindzaweni letitingoti nalabo labasekuhambeni gcina imindeni ibe munye uyinike kuhlakanipha nemandla etikhatsini tekulingwa netekuhlupheka philisa labagulako qinisa uvikele bonke lababelekako nebantwana labancane vikela wonke vikela wondle bafelokati nalabete batali bonke labasebenza khashane nemakhaya abo bakhoseli labangenamakhaya labakhubatekile ngenxa yembango bani neluvelo kulabo lababoshiwe nabo bonke labaphila ngekwesaba thethelela titsa tethu labasihluphako nalabasinyunzako uguqule tinhlitiyo tabo sive ngosilelungile msenzisi wemhlaba sithethelele tono tethu lesitatiwe nalesingatati nange kungakwentile besifanele sikwende siphe umusa womoya wakho longcwele kuthi silungise kuhamba kwethu ngelivi la moya wakho Nkulunkulu longcwele ungcwele unemandla ungcwele awunakuphela singawokele Nkulunkulu somandla wena losendele umusa ngalesi sikhathi wekuthi sicele ngenhlitiyo yinye kuwe lothembisako ukuthi nangabe kuhlangene babili noma bathathu ngeligama lakho uyakubapha lokho labakucelako
Yenta manje Nkosi lokufunwa nalokucelwa abantu bakho njengalokufanele bona, siphe kwatisisa liqiniso lakho siselapha emhlabeni, kude kuthi ngesikhathi lesitako sithole ukuphila lokunini nanini ngaye Jesu Kristu iNkosi nemsindisi wethu. Siyachubeka-ke nenkonzo yethu esidlweni. Tithelo tamoya longcwele, luthando, injabulo, kuthula, kubeketela, ngumusa, kulunga, kwethembeka, kuthobeka, nekutitsiba. Nasiphila ngamoya, asihambeni ngamoya longcwele futhi. Kuthula kwaNkulunkulu akube nani ngetikhathi tonke, akwanze. Qhubeke-ke inkonzo yethu bathandzekayo ekhasini lelikhulu nelishumi nesihlanu, page 116, likhulu nelishumi nesithupha, page 116. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wetinto tonke, ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini isiphekwe tandla tebantfu, sitawuba sikwase kuphela kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wetinto tonke, ngemsa wakho sinalelwayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu, lita kuba insebenzi senzeso kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Mthandazo wesibili wekubonga ekhasini 119, ekhasini 119. Nkosi lapha moya wayonathi yenyosani tinhlitiyo tenu siyotenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu, kufanele kulungile kubonga nekuphumiso. Kufanele impela ngomsebenzi wethu nenjabulo yethu netikhathi nasetindzaweni tonke. Kungumsebenzi nenjabulo yethu ukubonga nekubabata Baba longcwele, Nkosi yasezulwini, Somandla uNkulunkulu lophakathe, ngaJesu Kristu indodana yakho leyodwa iNkosi yethu. Nyalo-ke siyakubonga ngoba ngamoya longcwele siholelwa eqinisweni lonke, siphiwe emandla ekumemetela livangeli lakho etiveni tonke, sikusebentele sisebukhosini bebupristi baKristu. Ngakho-ke sesihlangane netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini, sibabatala igama lakho lelikhulu lelidumile. Siyakubonga nini nanini sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi, Nkulunkulu wemandla nebukhosi, izulu nemhlaba kugcwele udumo lwakho. Hosana ngalelisetulu, ubusisiwe lotako egameni leNkosi. Hosana ngalelisetulu. Zithi yamukela ukubonga kwethu Babe wasezulwini nendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Sithi silandzela sibonelo sakhe, silalela umyalo wakhe, yena kuthi ngemandla moya wakho longcwele leti tipho tethu singwa neliwayini tibe ngumtimba wakhe nengati yakhe kithi. Wathi ngaloko busuku lanikelwa ngabo wasithatha singwa wakubonga, wasihlephula, wabapha abafunzi bakhe wathi, thathani nidle, loku kungumtimba wami lonikelelwa nine, yendani loku kube ningikhumbule. Kanjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe wakubonga,
wabanika yona wathi nathanda kuye lonke ngoba lokhu kuyingadi yami isivumelwano lesisha lokhu iselwa nini nalabanyenti kude sikuthethelele dono yendani lokhu ngetikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude ukuthi ningikhumbule. Ngakho-ke simemetelako ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Ngakho-ke babenu sezulwini sikhumbula ukunikela kwakhe lakwendawo kwabakanye esiphambanweni simebetela ukuvuka kwakhe nekwenyuka kwakhe lokunemkhosi salinzele kuya kwakhe ngeludumo sigubha umkhosi ngalesiko nangalenzebe lomhlatshelo wakhe lophelele yemukela ngaye kumpristi wethu lo mkhulu lomhlatshelo wethu wekubonga nekukudumisa sithi sidla sinatha leti tipho letingcwele embi kobukhosi bakho lobungcwele usivuselele ngomoya wakho usigcwalise ngelithando lwakho usihlanganise emtimbeni wendvodzana yakho Jesu Kristu inkosi yethu kanye naye nakuye nangaye ngemandla amalo engcwele ngetikhathi tonke nabo bonke labembi kwakho emhlabeni nasezulwini sikhonda wena babe somandla ngetingoma kade ukudumisa lokuphakathe sithi sibusiso nenhlonipho neludumo nemandla akube kwakho nini na nini. Amen. Inkonzo yethu ke yaqhubeka ekhasini 126 sahluko semashumi lasikhombisa nesikhombisa njengalokhu Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini alingceliswe igama lakho umbuso wakho awude intsando yakho into emhlabeni njengasezulwini siphe lamhla kudla kwethu ngemalanga onke sithethelele intono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako nasingenise kulingweni usinzise kulokubi ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini na nini. Amen. Bathandzekayo enkosini lendzebe sivumelwano lesiyemukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengati ya Kristu na nesinkwa lesisihlephulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtimba wa Kristu tsine lesibanyente singumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela singwa sinye vana ya nkulunkulu lesusatono temhlaba sihawukele vana ya nkulunkulu lesusatono temhlaba sihawukele vana ya nkulunkulu lesusatono temhlaba siphe kuthula kwakho. Ekuthi thoba lokukhulu siyakhuleka sithi ngosile nesihawu asonzele kule tafula lakho sethemba kunga kwethu kepha sethemba sawu sakho lesikhulu asifanele ngekwethu nekubutsa imvuthulwa ngaphasi kwalo tafula lakho kodwa wena baba inkosi lekuma kwayo kuhawukela njalo ngakho ke siphe nkosi lesihawu kuwe sidla ngalokufanele inyama yendvodzana yakho Jesu Kristu nkosi yethu lethandzekako sinathe nengadi yakhe kude sihlale kuyena ekithi kude kube nini na nini. Amen. Nkosi akufanele, Nkosi abafanele, Nkosi asifanele, kodwa khuluma livi lakho libelinye tingceku takho babe tiyawusinza. uNkulunkulu usimakathe wamthumela moya wakhe loyingcwele ukuthi yete emhlabeni kuze kuthi libandla libumbane libe munye ngawo lo moya munye lohleli kubo bonke bazalwane
wathi-ke siyawugubha umkhosi wemtimba waKristu sikhumbula ukuthi munye lo ngumhlatshelo wokuphila kwaphakade Kristu uqobo lwakhe. Sonzelani bathandzekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu nemngadi yakhe lasophisela yona simdlele etinhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Bonga nismakatse ngoba anemusa siyawusakha siphele nanini. Bonga nismakatse ngoba anemusa siyawusakha siphele nanini. Simakatse uNkulunkulu umnikati wamandla onke, siyabonga ngamoya wakho longcwele lomehlisele ebandleni ngaye wasipha tipho nemisebenti nekwenta tintfo letimangalisako letitawukwakha libandla lakho takhe umtimba waKristu. Sisite Nkosi ukuthi simlalele moya wakho, sisite Nkosi ukuthi simvumele sasebente kithi sikwende konke lokufanele ukuthi sikwende kude ukuthi emandla amoya longcwele kithi abonakale evakale futhi. Siyabonga babe ngoba ngalethi imfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yemvodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu, nangisigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo imvodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwayo. Site ke babe besibeketele njengamakholwa laphilako kulobo budlelwano obungcwele nebesikhule elithandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona abusa kanye nawe namoya longcwele niNkulunkulu munye kote kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye ke bathandzekayo sithi babe mnikati wemandla sithinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kube siba ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni ngemandla ama wakho longcwele sihambe sisebentele ludumo nebukhosi kwakho. Nkosi sende sibe nglabaletha kuthula lapho kunenzondo sihlanyele luthando, lapho kunekwephulana umoya uxolelana, lapho kukhona kungevani kubuyisana, lapho kunekungabada lukholo, lapho kunekuphela kwelithemba, lapho kunebumnyama kukhanya, lapho kukhona kudzabuka injabulo. Siphe ukuthi kunekufuna kudududwa sibe ngilabadududako, kunekufuna kulalelwa sibe ngilabalalelako, kunekufuna kuthandwa sibe ngilabathandzako. Ngobe siphiwa ngobe sephana, sithethelelwa ngobe sithethelelana, nasifa sidalelwa ekuphileni lokuphakade. Nyalo-ke kuyelwa nemandla ekusilinza kube singekhutshwa simiswe embi kwenkatimulo yakhe simsulwa sinekuthokota lokukhulu. Yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile umsindisi wethu akanikwe inkatimulo nebukhosi nemandla neligunya nyalo kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza konke akutigcine inhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya longcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Siyabonga kakhulu ke bazalwane ngokuthi nibe kanye nathi kulena nkonzo. Kwangathi inhlitiyo tethu besingadivula simvumele moya longcwele angene aphile ngekhathi kithi sihlale evini laNkulunkulu nasemkhulekweni kuze kokuthi moya longcwele akhule ekuthenini atiphathe timpilo tethu, sifunze kumlalela, sifunze kwenta lokhu yena lasithume sikwende. Ngoba phela liPentecost laNkulunkulu lelisha selifikile likimi nawe, asigcwale inthokoto nekujabula nekubonga
nekumdumisa. Nibe neliviki elihle sisamdumisa sisambonga simakathe. Sitayivala inkonzo yethu ngamavesi ekugcina lamabili eliculo 124. Oya oyigcwele usakethena usihlanzisise izinhliziyo siyathemba wena uthembekile siyabonga wena olongesayo. Amen. Hambani ngekuthula nangeluthando niyosebenzela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni la Kristu. Amen. Haleluya, haleluya.